ponovo ispoljili veliku nesnalažljivost. Gosti iz Subotice sa potpuno podmlađenim timom od početka su igrali na jedan bod. I u prethodnih 6 kola 5 puta su igrali nerešeno, a samo jednom izgubili. Danas su bili na pragu prve pobjede, ali im je ona izmakla u posljednje minute. Prvu šansu imali su domaći u 3. minutu, lepu kombinaciju Šimičića i Košutića osujetio je golman Spartaka Kujundžić. 4 minuta nakon toga Bognar je direktno iz kornera prilično namučio Ljujića. U 12. minutu Šimičić nije iskoristio odlično dodavanje Mufa. Najprije je suviše oklevao, a potom je Popović odbio loptu sa gol linije. Tešović je odlično centrirao u 23. minutu, no Šimičić umjesto glavom udara loptu rukom. Sve to na oko 4 metra od gola. Sudija Adnan Sulejmani u 32. minutu u jednoj akciji napravio je 2 greške. Nakon ovog duela i udaranja laktom od strane Mufa, Sulejmani nije ništa svirao. Kada je napad zbog ofsajda zaustavljen i kada je video da je Popović povređen, pokazao je Mufu žuti karton. Minut kasnije, nakon dodavanja Mufa, Šubert je izbio sam pred golmana Kujundžića i nije ga savladao. Prvih 20 minuta drugog poluvremena ništa se nije dešavalo, a da je vredno spomena. Tada je Miročević odlično izveo slobodan udarac sa oko 30 metara. U 78. minutu domaći su izveli odličan kontranapad koji Zdenko Muf ne koristi. 2 minuta kasnije, zbog drugog žutog kartona, isključen je bek domaćih Lučić. Samo 4 minuta je trebalo Subotičanima da brojčanu prednost pretvore u vođstvo. U 84. minutu, nakon izvanrednog kontranapada, Sabadoš se lako oslobodio Krupnikovića i golmana Ljujića i pogodio mrežu. I kada je izgledalo da je Radnički Imel pretrpeo još jedan poraz, u posljednjim trenucima susreta Muf je iskoristio grešku golmana Kujundžića i spasio jedan bod domaćem timu. Radnički Imel Spartak 1:1.